Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe hotu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe hotu hei lala. E wisai, Rawakapo, amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga ni o whai o tupua, utulaina o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulaina o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, Rawakapo, amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga ni o whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whanguelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whanguelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, Rawakapo, amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga ni o whai o tupua. Ko korike u ho whangamua I he ngahi talwhadap ko dope, o ku whatapoa to whai meheni, talangata e te au whai ki tua mamao, a tae whainga maari e koe ne pongpongin ke whahoko ata he mo polokalama koe, pat whanua fo au, ai ana ia ki palparema whai teknikare ane whia, pia koe pongpongin,
ma o whainga maari e ko ni ke lava ke ma whahoko wharerea tau polokalama ko ia i he pongpongini. I hene pehe ko whiwhia ke tau le rei ki modol ko mo o si lotoni. Pehe ke te ki modol ko toa pete modol ki mamata mai ke tau polokalama koe tau le rei ma lota whiwhia ke te modol i o mou kau mai i tau polokalama. Taim te tau ko whiwhia whoki ke tau le rei ai tau ek minister Paula Piwen Piukala ke programa ko ia pongpongini o ku ko ilo ibe piveni ku na ta whainga ni whiawhi ke whahoko e polokalama ka mahala ko ha uhinga be ke whahaki mālolo ka tato ki aha whakarereha ke pongpongini o whakatalanoa atu ki ate koe o meme i whekawa ki pepe mo e tuunga ko ia ho mau whoki ko ia o whafuakawa i wharearea whewheha ke pongpongini piveni. Piveni ko ngatu be? Iyo, mana i telefone na huu maia motu ai me. Okay. Koe hange koe na ku whahokata ne nai ne motu atu koe ai whahoa. Ko tui koe mahalo koe mea peke pehe ke ki malolo ane whiawhi. Whaha malolo tatu whito ke ati koe i he whatongia ku whahoko i tongana. Kata toki aha ke pongpongini o whahoko whalere polokalama koe ia o e pongpongini. Aku whewheha ke piveni a tongana pongpongini. Malo solo pa malo ma ko mari. Ko le te peke u fanga te whatapu. Ko ia. Nai uho lahi ne poi. Pa uki ai afua mai ga au fiape. Koe ange koe lau o koe pifo ke mani fiata me ai. Oe ta whakakata piki poka ngoni wa uki whata hang fulu. Pea toku wakai narawa haki whamauki balai tāpuro i fia. Koe. Kaku koia mahuinga be ke ta etresi ngahi isiu ne hoko wikeni. Kake taki mai be solo e ta. Koe mea la, ke hoko he tainimi, koe mahino ka te au i he weekendi na e oskakato hono whahoko hono whanofu ki maudolu, lau momo ngai whuakawa i e office pare mea, kako ane afi na e whahoko ai homo whuakawa ko ia i he whare area, kako ko tui mahalo koe whakaukau ia o mai i e aoni, ko ilo bena e koe time kun e kamatai homo whuakawa na ke kore ke wharearea ke whahoko o whuakawa i he lea whakapapalangi koe ngā i he whakaukau ko ia i hono whakarea koe lea whakapapalangi o ku mei tonu ange ia i he whauhinga ko ia pa mo makatuunga na ki hanga o whotu ua tu i wharearea. I hene tuu ko ia koe konga whukenia na e whaia koe a mea ki kamata mai mua ta whaaki ko ia ke te whakamahino ange ai uhinga ko ia o ku ke loto ai ki he lea whakapalangi ko uhinga ke whakahu mai e lea whakapalangi o ku mahino ange ai truly loyal ko na ke whamatala ki ai pe ko ta whaaki ko na e hoha ki ai kau me mipa e wharearea na hoha a whoki ke tau ngau aki pe lea whatonga ko wakahi whoku ia tokolahi kuna o kore tohi pio kore he Facebook ke mou ngau e ki pe mo whamau ngā e tau rea whatonga ka koe whakaukau ia ta koe whakaukau koe te whito mo makatu unga na ke loto ai pe ki he rea whapapalangi ko tuiuk mahu inga ke ki whataha noa mai ai piven. Koe, malopi solo Koe ia, o nā ku whatonga ai au pe ki he ki kakai toko lahi. Nā ku amanaki o ku rere iangi e nau au sia. Ke nau lawa sio ki he isiu koe nau tau ka vei. Ka pāti whakanou solo. Koe fuakawa koe ni he whakatonga. It's impossible to implement. Ka te fuakawa kita ke he otua. Ka koe te fuakawa ha mea te lawa o implement. Ai ko kuhinga ia o koe whainga tā ia anga ia o fui fuakawa whatonga.
E ko tu ma o si o kulai pe utai menshini ka te kamata pe o si mahino pe ko pau te tauliri whakapalangi ai fo i whakatonga o ku uhinga mai ke unquestionable obedience. Pe ko unreserved obedience. Ai tau pehe ka pau whakapalangi o kou ke ngawe aki ke to'o tururi lo yolo. Hoko rewa e tau mōna ki koe laughing stock ki mama. Kata i rewa e mōna ki. He kono uhinga solo he koe lau maari e kou whenga ke mahino i he kakai intention. Atu po uruaki he foi. Ka koe mea whakatranslation. O te tau he foi mooni koe tau konisu tonene raktos whapāraki. Ka tau translate whakatonga. He au sia ia e tahavalu o fitu nema. Ka impossible. Ka hanga pia o hake mea koe ni ke hanga whatonga. Ka pau ko koe o kutui. O kui kai koe kufuakawa au ka koe. O kou fuakawa au ke supreme authority. Toko esteem power. Koe o tua. O kui kai koe kufuakawa au koe ki he tangata ko fuakawa ke o tua. Ai ko fuakawa ke o tua te ufai mea koe ni. Te utarango fuaka koe. Tau he ko ni stundone ke maoni oni. Ai ko solo ka pau na ko fuakawa o pehe. Ko fuakawa i awe o tua ke utarango fuaka kato ke tui. Ko tui to tona tonga. Kia palpare mai ai. Ke fatonga ko kia palpare mai ai. He ko me eo te lava implement. Ka ko me nu palpare ma solo pa ko me na kai ke wa manaki fuka kai yako le rei. E na o mai pe o lawe fuakawa ko ke uhinga ka na to. He ko hu ko foi pe te utarango fuaka kato. Pe te tau he ko ni stone ke maanion. Ko foi me go kai ke malava. Ke failo o foi me go ya e taimita. You cannot. He taimi ko ni. He taimi ko ni ko wea ko whatano ko ke. He mahu inga ko mai alalo. He malava ya. So ko whekau e pehen. Whekau e lava ke u implement. Tamai ke mou tokanga ke langa ai ngahi whare na e holo he a wha o whetukutuku mai ai motu ko ia ki e ua. Foi whekau ia. Fe mau ke fai talango fuego ia. Ka iahane mau ko ni stutone ia. Ke na fe paki mo ko ni stutone. Sai fe veni. Mo ave trasfani o ave ki apoktonof. Mo whakatau e pasporti ke mau mai a hasirin. Ha ku fe paki mo ko ni stutone. Te ke lava o talango fua pake tau he ko ni stutone. Ka pau ko foi whekau ke whakaata ke whakatau e pasporti. Ko whehui, ko hake umea koe ni ko ngak. Ko naka ke wamana kia o waiha fuka kai yako le rei, lotu le rei, tamai le rei, o kei tae mausia he isiu koe ni. He na tau o hake au ia, I whare area numbers of times o tui ko manatu I solo, tu o via e ta polokala mai numbers of times. Kana fu o vare au pito. Na fu o vare au pito he tu unga au siane. He fu whare whakalufu ape. He kono inga ko whehu ia tu ka haurewa fo I whekau. Ke talango fua o ku mau ai konisi. O kai o inga au e mau I he ne afio. Ka koe mai alalo e ke malu iai e ne afio. Malu iai e au whafonga whare area. Ka malu iai kakai. Ko whehu ia tu pete ke lava o talango fua. Pea ke toi tauhi. Ko na tūlo ua ko foi taimia koe nau. O ngo iai o siloi pe e te fuakawa. Hei kai te ke lava ko tauhi o maoni oni. Ka pau e o mai foi whekau. O whepaki mo ko ni sutone. Uhinga pe solo whata note.
Ka koe palo pare masolo he kai koe fuakawa aku ki he konistutone, pe koe fuakawa ki he tui, pe koe fuakawa ki he wharearea, pe koe fuakawa ki he fuka, pe koe fuakawa ki he haueiki, pe koe fuakawa ki he kakai. So ke foi ai no ia. Koe tau fuakawa ki supreme power. Koe ha, koe whehu e tu solo. Ha mahu inga ke te toi fuakawa pa te uma ke toi tapu. Ki he otua. Ha no mahu inga. O kuia e tui e lotu whakaristiane. O kuia e power, o super power. O ku malawa, neongo i kai ilo he tangata, kau ilo mai he otua. Kai malawa ke hoko ia, koe mala ia anga e whanua. E kai ke te whai moni ki he super power koe. Solo. Tau anga hala ka atoa pe. Tau tono no ka atoa pe au e otua. Ka pau rewa waha whatongia. O mai ke whakawhalala mai ai mo ui e kakai ia te kita. Ko iwi te ke maume ai e te whai mōni, raki whai mōni pe ka kita pe moto otua. He i kai ke te hau peo whai mo lau ia ka hua au ke kapanga ko, whai mo lau ka whai mo hua minista. Kana o hake i siu solo kai ko au. He ko mamau. Na o hake i siu ke ne enlighten e whare, ke nau mahu inga ia he toko tahau nau fuakawa ki ai, mo e whatongi au hiri ho nau ma. Kuko hake. O tau kawe koe ane a whina aku, a manaki pe au ia, koe anga e nau au siya, kai o mai e ku totono aku. Tau ataina ki hoku konsenis. Koe o kai koe uhinga e pehatau ke o mai whakapalangi, koe uhinga ko fie lau whakapalangi u fuakawa. Na uhinga tu he koe ngā he kau ka whakikiki he fo irea whakatonga. He kai ke maula matolo li liu e fo irea whakatonga. I he taimi ko ia. O uhinga e ulau solo. O pau ke alwe ia ke tau raki li liu mai e koni stutone. Kai toki lawa ke toki ngau ea ke fo i lau. Aia ki au ko uhinga e whakotua te whakapalangi. He koe isiu koe ko whepaki moia. O kuongo i kou loi he whakatonga. O solo vai he fo i whakarea whakapalangi. I will be truly loyal to His Majesty. Sai, foi tai mention o aqui foi tai mention o ande ta noi. Hai winga kula vai he truly loyal lo vete ai foi obedience kakato, talango fu kakato. Hai winga kula vai. He beheni fa ko kai truly lo. Kai ke tala mai o mai he truly loyal lo ya. Ho ability ke ngau fa poto. Hange ko ni ai ko na ki fa ta i whare area ne afi. Ka pai pe mai he ne afi o ke wafe hema. Ko hanga ia ne whakaukau ko lele ia ki ai. Pe au soata o ia kau ka afe hema e tui i ai ta whaakia gogo o ku he kai. Pakau ka afe matau e tui i ta whaakia gogo ko he kai au. Sai, tau mai rewa foi ai ke he koni. Koe tarango fua kakato, kai ke te aha ku toi lokia aku. Ke utoi pe mai gene afio, kau ka hema te ke lavea. Te tarango fua kakato, pe kone pe mai bea he mau. Matau au, holomui au, lereki mua. Koe tarango fua kakato ia solo. Sai. So ke he Filipi koko ke he loyolo. Truly loyolo. Ka pe mai gene afio ke wafe hema, ko soat e lavea iai. Ka koe ku loyolo ki ai, kau ka afe matau ko au ia lavea. I will take the bullet. Te utalangata, kau take a bullet, kai malu i ene asio. Does it make sense, Esol? Good. So ke hea e kuhinga atu, ke nauhanga whatonga. Ka ui kai koe ku isiu aku mo ene asio mo e koni sutone. Kai koe isiu ia. Ka koe ku isiu aku ia rea whakaparangi mo rea whakatonga. Koe ku isiu aku, he kou fuakawa ki he supreme esteem power. Ka koe hanga i whakaukau, ka whakatonu
e tau alignment ki energy source. Koe mama la. Tene hanga whaka mama. Ai hala whanonga o te pouai. He koe whatongia whai ngata au. Kai keu tō mama e whatongia po ngā polisi solo. Tau kai ko ha. Kai whatongia ke o whakalangangi ai. O ko lau ia koe ngai whatongia. Kai ke whakahoko lere. Nau whakataha pa mai e police commissioner. Nau whakahoko, I'm not here to babysit. I'm here to make sure of empower a ho force ke nau deliver e nau duty. Nau ngau whairea koe duty. Ke nau duty, ke he tui, ke ho eiki, ke kakai, ke rerei wharu fuai whanau. Ene pehe, ene pehe, o kui ka iaha interested ta he mawhai. Ke o ke hange ko whanong ki mua, o ku he hangai ai office minister, mo office commissioner. Ene pehe, you lead, I support. I have no interest in mafai. Interest can remove corruption in loto in police force. Anti-corrupt police force. Anti-corrupt government. Tako uhinga na kumawinga na ku fou pong ya uya na. Kau hanga pe ki famata na mau kabineti. Ka te to grave ke ngai me ko na mau kabineti ai. O kawa no tu foi uhila mono open up a service. Ke people based approach. People centered policy. Ka na ula ki na mau na ke fatonga i be tai ne fa mau fa no fo. Ko fo tai me na ula fa no foi ai ka minister fa da. Me ka to be na fo. Ko fo ka va ya ko fa no fo ya solo. Uhinga lele ya pita fatonga ya. Ai ku kehe fo ka va ya o ku lawa to ki mo tolu I he wano fo ko me office palasi be ko tu I pe ke le fo ka va ya ku mo fai fare area ene tu geta ni mi pivene. Ko ia. Fo ka va ko uhinga lele pa ku te fai to mon be ki ta ko ja me fe pak ai. Pe te lava ki ta implement fo ka va ko ia. Ai ko inga ko na usio fo o ka to u ai o me pa pa na fa tonga na ki treke mau kabineti akai ke o hake I siu ko ni ko usio tali mai ka fa ngo tali mai me ka kai tua e ko sto mu e mau taimi na ku pongia mai uia ki he ofisi e whakaukau e ospe e ku hendologi mea papiriki na paisi ko alo o whakarea ke pare mea o whakatatau ke whakaukau ka pau nei kai ke uhinga ke uriliu e toni ke uriliu e koni sutone pe te uriliu e nau whakawa uhinga pe ke nau poupoi ke uhinga ke ulava he ko ia usia ia a akupeia o ko i o hala whakatonga I cannot implement but te ulo ia kai ko ulo ia ke tui po ko talagata ke tui po ko mau ko ni stode ko ulo ia ke o tua na ulo tau ke mau inga ke o hake foi elemeniti ko ia ke mau inga nge pe tau whakawhianga inga whakafoi tui istiu ke ka koe uhinga koe aku e solo koe ui koe whatongia o ui ia e kau whawhawhanga mo kau minister o ku mahuinga e wa te nau pausi o mahuinga ke nau whakakau loloto kia pia koe te gai ke wau ke alu ke he mea ku hu mai e ki palapare mai ai toke ke he office ai minister apa mo office ai commissioner policy Pena aku loto ke ki tangu tuai ke whakangata ai foi toke ke koia. Ko huinga somebody has to make a decision and they have to make right then, right then. Pea
Pana ku whaire vai tutonu koe pau tok tō mui e tau ko swai mea. Kana amana ki peo te uhanga tau ka po i e ku whakakau pete. Pana ku lawa po sio ke anga alo ti peiti o wei tai mahino pana ku whinga ke o mai hau taimi ke whakamala ala kono uhinga o ko whakaata pe he toi tō ni ke maulawa o tuku tawha aki e kai o mai e foi fuakawa o ko tui hei kai lawe ai ho konsenisi. Nea mo si mai na o whakarea pe he raki fuakawa he ko isi ufok solo na hua to whatoanga e holo anga he raki hugi wharea rea pana kuloto ke raki se tolo ya pa mau ngano ai he we lava e umea ka na utou rea aki pe ai isi ugo ya ke mau inga o fuakawa he anga e mau whanonga ko fene te hu mai he foi funga waka hoko i he ki he kabineti o mai pe foi tunga tatau koe fonga koe o whakalao pe o ku whakalao ke whakotu e sa motion i he whare ke tuku whakatafa aki ai toi tutuni une whakangatangata ki ngau pe rea whakatonga he koe mea e nia koe fuakawa koe koe ripote nia ke ave ke kakai po koe ripote ke ave ke tui po koe ripote ke ave ke kau experti ke nau fungau e he governance issue e pureha koe mea wha foi tui e nia e te conviction e te conscience ke mea o to tonu e te anga e te tui to la maari e moto atamai kai ke pimen ko tu ko atmo e mea kone ku wakai e ku kia kakai o ku tokolahe kakai una mahino ai foi pare mai dai ni pe ku mahino au pito ai formatala ku ke fai ko tau koni stu tone foka ku tau ngau e ke le fa palang pe mo le fa tonga tamani ku o tau le fa tonga pe o ku o mai pe pure anga u ai ko ni stu tone tu ku he ai ko le fa palang le fa tonga mahino nia i he liu ko ni o fo lea ai truly loyal pe mo an atu ko fa tonga ia talango fua ka ku kana to ton fo ko talango fua ia ko hanga ka mea ko e wadata ko obedience ia talango fua ka ko ha ai hono whakatonga ana ia na to tonu ke ai ko ki he truly loyal pe ko ua ki ai whakaukau ko mahina foki na ke o hake whakaukau ko ni i he kaimi koe na whakawa e ai koe ki he wharearea he ko wakai foki whakawa ki he whakawa o tatau pe ngahi whakawa ia he taimi koe mo aloa ki wharearea koe whakawa kau minita koe whakawa whatahatokoni me tatau pe ai whakarea ia ngahi mea koe ia ka koe ngaku o hange koe mea koe nuko mai he kau whanongo o ku na ke mention e whakawa i he taimi na whakawa i ai koe pa koe ni koe tu koe he taini mi mo huat ko minister o ku ke toi o hake isiu mo ke nof pefe palapare mtatau ka koe ngaka whanga maria ni mo pure anga ke mo lava o whakatonton ai whakaukau koe ni ke lava o whahano whakatonton na lava o mahi halao ke ngake ni hanga o whakatonton e whoirea pe ku whainga fua pe ku whainga maa i he wakai ka lava ke tau atai na mo konseni si e taime ko mo fuakawai pe oku tau atai na pe ia lau whakatonga pe ia he talanga fua mo oni ka na whakaukau whakapalang pe na doria i he turule loyo i kai kono mo le na lau be na doria ko ka ga usio ko foi e se ia ga na dol mantu o ku ke ha ku ia sio o ko sio fa sistemia he ko me ku lava fa tonga mea o ke lau be ko foi e se i ko ya no mau ya ona ka pa ko anga pe ya ho ausia te o ko ke mau ko fokawa ho lau e foi e se e ko ke he ko no moni o kai ke hanga ko o toi whaka huinga. He aingo ulau foi whakawa o ko fotu e ngai foi o identify e ngai foi. He hanga foi component ni ko tu ie ko o tuai ko ni sutone ko awe. Ai ba obe sai ko whakawa ki he ke whai e tau whai moe. Ko whakau le wa te ulawa whai ia
ko nga ke matunga e fa ai pehe kai ke ko ya ko ta fo ke ai me na u tokanga ke ai ke na hanga na toria o mai he ko kai ko fo tu ya solo ke lili u ha mea e ko ni sultone pe mo kai ko fo tu ke lili ko fo tu be ke o mai ki toton he ngo fu a pe he to tu toni pe ngo fu a pe ko ni sultone he ko ku ha kuia ke ku loi pe ko fu ka va moni ke yo tua ka hange ko blau ko fu ka va to ka solo impossible ka ba na ai ba fa me ke te hanga o mio kita mio itakai holo kita kai tonu te lava mio yao ka kono mau e kwai te lava kita mio ke te lava implement it is impossible ko pau ke te violate kita te fuakava he te ke fai pe meta o tau pe ko ni tone ke talanga da ke ne afio ko talanga vo pe ke na afio ko mai ko ni tone so ko te mea ko te fuakava ke o tua te fai lo o me ko ni te talanga vo pe o tau hio manioni pa kai ke lava impossible he kai te ke lava ko o talanga vo ke ne afio ka pau mai ko ni tone ka koe foi mai a lalo foki. O kai ke uhinga inia o mai he ene afio. There is no way ko uhinga i whau kau o mai he ene afio hatu tuoni e whepaki. No way. Ko uhinga aku ia he kuosi hoko e malava peke to e hoko. Ka kui kai ke whakakau kau e hoko. Ka ke malui ene afio. Malui ai kau minista, malui kau whafafonga, malui kakai. Ke raki whakahu e foi mai alalo e foi whakawa. Pea koe foi mai alalo na o mai e rea whaparangi. E truly loyal. Ke tau siat whoki na kai ke lava hau mau whakanofo ko uhinga ko pau ke whakanofo he tu i o mai e tohi ko e tu i kune whakanofo ki mau dolo. Pea mai rewa mai whakawa lau ki mau dolo. Ka koe whakawa ko ia o kai ke whakasia o ke usio au he whakawa ko ia i he koni studone. Ko ha koe ke tatau ai pe mo whakawa wharearea ke mai pe whao pe ha mo whakawa ai o ke mo whakawa. Ka koe whakawa koe wharearea ai ku tohi i he koni studone ke mo whai ki ai pa ko pau ke mo whai mo tau ki ai. E ka pai kai e ke mo lama mo tolu mahalo ke mo hoko koe minista i wharearea. E ku ngā kone tohi e whakawa ko ia i he koni studone. Whakafofa pe solo, he koe anga maheni pe whoki. He koe fui, koe tau pehe koe pe ke toko whi aho nau, ka mata e minista. Ako ne whakanofo e au e ne ahio. Ake ne tohi whakanofo. Ane ka mata e aho wawalu. Kai ke uhinga ne rei ka awe pe mai ka pau he kai ke ufuakawa. He kai ke hoko koe minista. I whare area, kai ke ka koe hanga maheni pe mahalo, ka koe umea pea, koe taha mea, o no pea whakau kai solo. Maui nga koe ke wei, cognitive domain, the brain cell, ke ngaue, ke ngaue. O maui nga pito ia, ke o te tau fuu, whai te pe o ia, io, Hebu netify e lao rule of nature. Netify ne violate e lao natula. Pea koe rewa ke tau ke I tangata mama tau tau mahalo tau. Ka koe poini e solo ko pana o whetakai be mana e whatoanga I be he pare mea pampo ki mautolu koe na e mea. Que fai harele ka consol te ko foi issue ko pe te ko fatonga ula me ka kai ta pe na ku fotu ia I kula tua tu hamena ka ke fa hanga we ki ai ka te fai lo solo ko fai nga whakaanga moia he tai mausia
he wikai ke te whakatua pe halao pa tu lao pau ke raki pou ia he tolahi sai ko pisiwa ko lao me I whakatu ia he pureanga he ko nau tolu nau majority te tau lava pe o tala ai tu unga o lao ko ka pau nau hanga whakahu mono anga ono debate mono vote he ko uhinga why wasting your time ko fotu hala ko trafa hala ko me ia ku fai ngata ke hanga foto nga ko me ku fai ngata ko mama ko ka me mi pai fare ale ko me ko isiu ia ko aku o ka je te ala lopi hata solo ke pe popo mai au o unnecessary pe ko ha pe ko ke alu o ko whenga ke utala noa isiu he mama. Ke hanga pe he mama o atu ka koe ho whai tūtūni. Oua ko ngā ko mama whamai ko ngā he pe he nea sik na si hau e minisa ko re mai. Koe ke uloto au ke ngau e ke whainga whakaukau ko ia. O loto bau ke ngau e pe ai mama. Mai ki ire o wana ki he ko whalea ki whoki whalea rea. O te mō whanongo mai mō tō ki a au. Whanongo ki he ki ire o ku wana ki atu. Me ho konsenisi. Pe o ku mama isiu. Pe o ku ke clouded. Pe o ke mere mo koe. He loto kovi. Tau whehea. Me tai whiauna. Poi ni ako waka. Poi ke uhoha au ke pege. Ke he te tau te kape. Ko raki kamata. O hiki ni matoko taha. Taimin. Wala nefi mau hiki ni matoko. Fiksho ke aloi mama. Kane tu ko ke kahau. Kane tu ko ke kahau bibini issue ko ya. Regardless e nga matuunga ko ni ko ke omai mahuinga mari ke kakai. Ka kane tu ko ke kahau mahino foki ke te ko me na ufatonga foki e ane afi homo paloti. Mo fa tala noa foki ko fatongia ka no pere ke na fa palanise fale area. Pa kuna ke hana ula kanga minister na no forever ka no prenda ni o tu mai ko sa kuna na longo mo ui abito ane afi he tipeti me kuna tau ka ve na ko ni tu fo ko ni he dai ni mi even mo pure anga ka mo ka ko ha tu ke ka au he issue ko ni ko nga he ko ka pa o hake ma be issue ko ni o ko usio ke ta fa ke ka no pere ko be ke na tari ke fai o ka fratonga te nau malo hina to ta wake ta ko nau mare be na to ta fa ko te nau malo hina to mata fika even ka hiko to ha mo to ta hawa be ta oye so ko mai no ya pe ko ma winga ka we cooperations he ko mama bende tataki ki awe ko mama o se ne afio mama isiu ya ka ma winga ko consultation ki awe o solo va fi balbale ma go ni ania o se na ne afi o mahina fo isiu kako poini ko mahu ia I sol ke hanga rewa o highlight e fitai ngoni o ku ia tone pe ni skala ni ke consultation mana tu ye en up ka to pe lao al ke pe ko konga ia se mai nak mo pare mia ke ne ngau e ake opportunity of consultations he ku kai ko power ma va ha o mai ke pe ko foi ulu ke a kabineti pe mo pare mia ko foi ulupe ko foi konga pe o fumele ta o ga ye be ko hanga ya ko tonga ko mealere pe ko tau funga fa politika re ko mealere pe ka ye pe ya ko fu puha uila ko fu mealere ke he ko puha uila ko konga pe ya o fu mealere o pe he tu go e kabineti ko si go ki ai ka ko ia o hune hanga o sort out ai service distribution o resources e fonua ke lere e kakai ke tolonga mo tulo ai tui mo mea lere mo ho e ki pe mo mauluta e kakai e maka tuunga ia he whakahoko whatongia ai kau ai paremia mo kau minista ke kakai fonua ultimately ko pure lai ultimately ko mawhai lai o ke kakai sai ka paureva e fai mo oni ho mau fatongia ke lelei mo
oski averenga ho mauiwi mo maupoto mo mautuko ingata. Ke fie mali e kakai he se vesi o atu mehe fu umea lele. Merino pe he ofo fani pe fia. Ko palo pare ma ko whakakaukau e fu pua uila ko mea lele ke he nautoria mea lele koe. Hange pe se solo ko kuat ko ke office ka polisi. Hange ni o pe hanga pe office minister office from the beginning, from the start, from the get go. Aya ki au hala ia. Ta pau o mau inga ia minister he ko na mai na to ko fili na to ria kakai. Mau inga ia kakai. Ko me ko fata no ko ke o hakere wa fofonga kakai. O maalunga ngai a hofi e whakapaipa. O poini a go ai ko pehe ko tak whapolitikare e demokarati a Kirispo hiwa. Ko taime o mai nei hono I vihe ne o hake ai fofonga kakai o maalunga ngai e te siokita. Ko foi whakatata mo ni e. Ko hai aunga ke hanga e minister ba mo commissioner. Tai inu he kakai ai no ai trucks mo fai ia. Hai huinga koe ke lava he minister o Peru. Kai ko ho hau koe mo de lau ko tau ke te me wawau. Koe whanki kakala koe nau o matala pong I pepa mai ho ata. Hai huinga o mai a fai ai fus ko lambe ai paipa. Pa mo mai mo a Peru. Sio koe hai mea o fe mau he commissioner. Sio ka ha mea fe mau he police force pake alo tau ka ve ia fare area ke lava tiliva le rei e nau tiuti e tui o wei ka mai ka kai e lau mari e he motuani so ko tu gimini te fitu ko ni to e biman ku ke tala no mai foki he kam ngawe ko ke kamata bakai ko he potunga police fe faya manga hi business e ka kai ko ongo potunga we ua ko ke osi ya o ke be ku te ke hoko te ngahi potunga we ko ya e ko hoko ko nga solo ai le ko foi a bene o ke ko ro poti o ya o ke onga cholo ke ongo mai be ko ya o ko na ku os a hipeke o potunga we ke usio peke ka ngawe te ke o usio ke pot ngawe e to kamata monite e fai ki talitalia ka polisi he monite ai pa ya o sia ko ya te takaya he u poate e pureanga e fai pe ki sio ko o commissiona faiana to ki fok mai ani afna u fam ke u fadano ga ani na u alo to u ki ai o ku ko to commissiona pe ko ne fra ko mai pe to tau mai de fa fi pa pe ke te cancel pe te fadano ga ka he ko ni ko shen ka ba ne te ki fo lo ate ne livi mana fa e be fadano ke fa ya mo na fa ta mak fa tu paket ka koe hikai te u alo leva ki he potunga ue koe ne public enterprise o ko uraki kore ke uraki I whakatau ke iau ke u poate u isiu iau mawhatuki toki oai ngai wheitu iau whemau ke whai tuto nia ma no solution aia au ngahi mea ke lulutai mea ke malaiwa puna mea ke keipolo mea ke communication ngai isiu mahuinga ke whahano e turesi leo he taimin ke stop it bleeding mau o koko ngai mepe kakoia te u whinga uia he weekend wika hau e solo koe mea ko niuk mahu inga kau ke u poaki ke foi weekend ke walo o sio ke whine ki
o de tau walfa ni tau. Ko he ki taimi e fi ai. Koi. Ki mua ko na mo po at na to. Mone pito biven ko di mahalo ko taha ni me fa fia ke nei ki mahino ko ni no atunga ko ni ku ke he dai ni mi minister mahino pe ta ke te sai pe ku nga ka ko ne wa ko ni ke tunga ko ni o ku ke mo ui pe te ta wal fa ke ta hai me fa fia ke nei ki pa to ki hoko i pe ha ni malo lo ko tu yo ku he ko tu he hange ku ta fa dala no ke por kalama na to kan ala he pito ka ko i he taimi na mo i he pure anga kapineti i he whare area ai pia mo saia. Koi, nei whai mo fe mai noa mo tau ke te whakawawa hake mono hano taimi pe wani wholau ke awhi hake ai ke. Pe ke wai ke ila ta. Koi. Ngai te kai we te ka taimi. Ke he pe taimi o ke mo iai. Ne si o ke he. Fua ne tō anga. Mara te taimi koe solo koe. Mau kei mohe mau tolu ko si whai atu ei tūloku pō mo mea wha fua wane la. Ka koe whei lau. Ka koe whei lau mau tau mata. Tai maari ei. O tui e mai no i pēkap ne titi. Ne ongo e lahi ai ngāu e tō noko mai sisi e taimi. Ka ku tui pē mawinga maari e peke. Ke pare mea ke tuk mai whai weekend. Ke he kono moni he ko o starang beka nau tō. Nā ko si hau bea hu mai whare area na kei keu toi nau. Na kei keu toi whakaukau au. E toi whakafok mo ui au. Nau whakaukau bea ko mo tamde iau i whare ni pe ko mate vai pe whare. Biben ko tui mahal te ta whiunga he ahon. Ko loa pia ku ta ki asimai o whakatara noa ki o ngā koe ka kai whanua pe mani nau mui he polokalama. Ka koa hame e koe loto ke ta ke whaose aki. Pa ta mawa ki o ngā ko o whangahi meeting kona o ku amna ke whahoko. Tau toki whaangongo ai peha toki whainga maori. Ko ia sol, o ku tae hano te tau e ku mawhana mo si o ke hohoi e kakai he whaunga ke nau. Whaka umai e nau ofa mo e nau. Tara monu. Pea kai ke o kei lawa o whamapopa. Ko kore whamoe more atu pea o kia kakai o nau o mai ha nau whitu take o overlookia i au he fu overwhelm ngā we. O kui kai ke a uhinga e ko tui o te nau mahi noi pe. Ai lahi e kai aua te nau kai a mea o ku vivili. E toki o mai ka au te ulawa pe. I o pako mea ta solo. Kai ai ha a whainga feedback. E kakai mea whainga pot ngā ue pe. E o koe mea koe was fondo e ku inbox au kia. E koe ngahi complain pe koe feedback e kakai e mehe upot ngau ke pe. O ku whaka o whaikono moni solo. Pau te ke whatonga i pe koe lau maari e pare mea mo tokon pare mea. Moi kabineti koe ni. Pe whe anga e nau tu whafoi tui. Ka koe tu mo e rito, mo te fito o ku langa e purean koe ni. Ke people-centered policy, people-centered approach. Pea o hake ai pulelere pe koe anti-corrupt. Ke nofo ia mo afio e whakafotunga mo ngā ue pureango. Pea ko au ea ko osi lau ea ue ko osi. Nā ku whanongo pe he press conference e mo mau whanofo he
he pare mea mai kon pare mea na was very blissful apitau ya so pana ki whakahua pe poka ko he taimi ngai taimi neongo ya mea kai ke tui ai kai mea ko mahi ai wai mea kai ke puri ke ngai whakaukau he ngai mea ke ka kohono tāna ki ko net result na kulave ko ai wai mea ta pulu pe you cannot be an A grader for nothing o ti fai ni ta ingo alwa te foi pulu ki ha fainga heset o very challenging taimire vai o lava he malata pulu fa vai A grader me B grader me C grader ku ai Leongo ka to una ko out of bound ko alge he senti alga to every players make all those mistakes ka time go recovery net of define le vai ke ai ko pa bebe si o ni Leongo ka to ai o mea ka ko falala ko ke foi to que ta to lu na mau nga we mai ai poreanga ko ni modela we tapu you cannot be a doctor for nothing falala neongo ka tope fanki mata vai ka ko ai falala o ku ai mai alalo teria na mafure vaka ya ka ko fa malo ate sol neongo lahi nga we boy fatongia ka ko ofina o ka follow e programa ko Faccion. O fatu igmista malo apite ma o fainga marie I he proklama ahoni kata toki wakai I ha to fainga marie he kahau. Solo. Ko. Toki petau e ke e fa wange wongo ke anga wongo. Gai ko le meni e ka follow ta mai. Nga di be ade bang ki mention na minister ke mau mana tu be ko minister. O ko whakatokanga tūko ngā he ko ta alpa minister vai vai be ka be ta whapai pata wai ke tato freedom fighter. Gai. Okay, yo mat ka be wahua. O mat do biben. Kai ngau mau whamalo atu he lava ko ia. Mo muy mai da programa o pungpungin mo manantu I foki na ose ma programa ko ia I he o muy ko he buke ko os kai ko ane afika ko si na ma talat foki ko nga te tau ki malo lo ai ka tau doki foki mai ma osa wike ua ka ko uhi ko nga himi pe ia ku o fiama o ke la pe fa to no ki update ki modol ko ia yo ku ko ne time pe ko ku o ku mahino ai o ku firma wai e ka sponsor pe mo ke modol ke pa ta ki update o ku ma te foki mai o fa ko de update ko pa ko fa da pe na on le ya tu ke ti modol ko fa mo tu ki modol nga fe ui o ke lava o fa ko ki he fa fofonga ki he minister ka ku mo o se mea ipe nga ke time la he ku wange ngai fainga mari ki ai ke formatala ke nga ene ngai matu unga mo ta faaki anga o ene viu ko ana ko ene vakai ana me ngai mo me ko hoko mene ta faaki o di time la he ke fa tata uia mo ki modol mo ki dol I ngai me la ka ko me ma nga ki o mai ene fakau na ku finga ke ko papa ke fai fenga ke ni he ka minister ko e kabineti ka ku mo mana tu o ke fu fenga e ke ta o hore ha ku o ke fu mete ta fa va ke ai ko le ko ni potu ai minister ko ni ka minister kabineti ko na le ki november ka te fai fili o ku fainga mari be o ku ma inga ke ki o anga pe na fainga mari ke na o ki se tolo na ngai potu nga we mo na ilo ke na ilo hinga na potunga we mo na mga himi ko fa ye ka kai ma inga ko ya te na fenga aki I he I hono o atu nga hi tutu un ki to nga potunga we
Pea e lava rewa ke tau o mai ki nau tolu. A kok fua mahalo pe i kapaya hani hantaha available i he konga ki mui o wika hau. Pega wiki hoko mai. E to kamata e tau whatala noa ke kau minista. A ka teu whetu taki pia tuku ka nau tolu. Kua si whai pe ai tala noa ka nau tolu ko ngā mo oange pe ai whakatu. Ko ngā ke nau se tolo e nau potunga awe ka toki whai whakatala noa mo ki nau tolu. Ko ngā he mahu inga maari e taimi ko ia te nau lak se tolo ai mo nau ngai plani ngā awe ke nau ngai potunga awe ke toki o mai ki nau tolu ke whakatala noa atu. E ka pau e te tau oho o mai ki nau tolu he tainim. Mahalo pe kwa ni he ni nau tolu te ke nau wau ke ngai ofisi ke nau lawa sio mo tala noa ke nau ilo ngai palapare ma kui ai. Kai mahu inga ke ki tuanga nau ki taimi. Toi ngā tuko ni ampe mo e konga ki mua o wike ka hau ka tau toki whenga ke o mai ki nau tolu ke whawhatala noa mo ki nau tolu e tau polo kalaman pe aku pe ka mea no wa oku whawhia mao whoki au ia ange koe hukane preanga koe ni e te mafoki mai pe mo palo fesa siusi o laftani i he tusite ke ne whahane sio tau ataina ki he kabineti pa mo e paremia koe ni ai he preanga koe ni. Oku ona mo whakau tapu ke whakaangai ai paremia mo e kabineti koe ni. Oku ngofua ke whahano whakaangai. Oka pao oku ke whakaangai ki nau tolu i he loto hangamarie ke langa hake ho tau whonua koe ngā koe kakai koe koha mea kovi. Peka pau ko ho whenga ke destroy hapare mia mo hapure anga. Peko tui mahalo ko he ilo pe ko I don't know peko face space te lava hua e whainga lau maari pe he. O ta tau pe ia peko pure anga ka hoko mai no ve ma ko pure anga ke oku ata ke tau whahano wakai. Mai ho o viu mo whakanga ki ai ke langa hake e na ngā we mo whakalelei. Te ria na wesia ai kakai e whonua pe ki ho tau tui mono whare. Kege he kainga koe ngatai e tau polokalama koe ahoni ka pau o kuke mahu inga ia i whakaukau ko ia ke o kuke lawa o analaiso ai paremia mo ngai kau minista mo na portfolio ko ange ke ki emaili mai te ulawa pe arrange sa taimi ke tau ki pera polokalama ai peka pau o ku e te mautokolahi, e la peo aha tau ki fo i pēnolo. But I'm not looking for something, for someone who ke toke tā. Koe ke sio peka hakau palo fesa mo hakau toke tā. Moha anyone who ke manako he ngahi mea wha politikare, who ke mui ai tau ngahi mea wha politikare. Anyone who ke pehe te ke lawa o whaka uho o view mo analyze so i he platform ko ni i he Vipon Media you are welcome ke whetu taki mai lava pia set up haki foi tokotolu ke mo tala noa o mai ha mo view ang ha mo sio baka pau ke ko ni sai tahai ko inga lelei pe ia ke tau tala noa fai o koe ke whakangata ia anyone ko tata be ko ha me ke tui ke anyone ke lava ho mai ki he Vipon Media ke tau tala noa ki he pureanga mo nau o ko sia inga he policy nga o ko stuku mai ek paremia ko ha ho wakai ki ai ha ho sio ki ai tau taina o pau kai ke kovia even ka pau hala me ke sio ki ai but ko ho to tonu ia mo ho wakai ki he me ko ia even ka pau hala ia ka whanongo pe te nau tari pe kai ka ko mea mau inga ka tau wahe ngai whakau ihe taime ku tau mau e whainga maari i social media ko mea lele ki tau tala noa ko ia ko ku email ko ku messenger be te kalawa o messenger mai ki ai Sylvester Tonga pe ko e Vipon Media messenger mai pe ko he i messenger ko Vipon Media o mai ki ai da mai ku ke whainga maari ke whai. Matu koe analyze koe ne pore anga mahalo te taulawa whai wika au. Hene kei fresh koe ia pore anga.
Pea koe tuanga leo na whainga mare ke nau lea atu ko ngā o sa tamahina e ua. Te whoki mai o toki analyse ko ha tūnga tau iai. Koe whakau pehe. Kake, koe whamalo lahi atu pe ke tau kau sponsor. I hono mou kei lava o tokoni mai, neongo ai hanga himea koko i pononga anga o ku kei commit pe ai South Pacific Loans, the big boss and the South Pacific Loans. The managing director is still committed to support Vipon Media with our viewers financially. And I'm so grateful. Thank you so much, Stalik Dubo and your managing director in South Pacific Loans for allowing your company to support the Tongan community that view our programs from through Vipon Media. We are so grateful for that. Thank you. Aya koe kapau ke fie ma'u no, o ke fie ma'u ke mamana tu koe muri foki auna koe South Pacific Loans, koe pālangi eni, pea ku uhinga ia ku whahoko ai pe, ai whamalo ka nau dolu, ko ngā he kune whamamata pe, i he ngā polokala maa, he taimu whai atu aki, o ku ne whahoko mai pe, o ku fia, he taimu ku sio ai ki toko lahi, ka viu pe a sio ku o asia ne tu aki, o ku whasio pe ki ai, pea ku uhinga ia ku whahoko ai pe, ai whamalo whapalangi ki ai, ko ngā kene mahi no, ke hoko atu e ano son sponsor ko ia e tau polo kalama ke wana tuku ka koe whamalo ia kwhai ke Stalik Tupo pia mo e South Pacific Loans i he ngangale rei futa ulahi ko ni ko nau koe ke toe motu lere pe me sanu ali ki tisema nau sponsor ko ia Vipon Media o ku honga bito ka koe whia mau no pa koe whia mau a whainga toko ni whapaanga. Koe whika telefoni e na whamo ui whala Stariki, no walungi au, walu, hiwa walu, te ke lawa o whetu utaki ki ai. Kia Starik Tupo, pe mone kaunga awe, ke toko ni ke te koe whika ua o Cavendish Drive i Manukau. Koe tau whare wala o e Page Fashion Store i loto nuku alofa, o ku whama aloka te mo dolu, ho mo ke ia whea, tau whare wala, o whatau me ai i loto no kwa lofa ko tui ku o si mea ilere i pe tu anga ko e tau eni e tolu e aloen ki tau o se tau tolu ko e tau wha ai lere koia ai Page Fashion Store i loto no kwa lofa te ke maua e wala ki he longa i whanau wala ki he tautupu wala ki kakai whiwhine wala ki kakai tangata mauma su mauma hawhainga mea pe te ke mau kotoa ia i he Page Fashion Store i loto nuku alofa mea ke ki ai o whatau me ai o maa apito e nau mahu inga pe ke ngatai o tokoni apito o whatau ki ai ke tokoni ki tau ngahi polokalama ko ia o whahau ko ke ngatai whamalo lahi atu ke tiki motolo o ku mo whaafea tau wharekos ulu Francis T. Katz he ta whaaki pe Page Fashion hanga koe ke tau mo e peau ka ku ke po atu i loto nuku alofa, a whi atu i he tauwhare koloa, lahi au pito e ngahi klipa, kos ulu, trima, ko e katoa lahi au pito e ngahi mea ngā uke kosi ku iai ko e foil saver, ko e helu, ko e polosi. Peheke products, o ku lahi au pito e u products pani ulu, o te deu ke o atu e mauta, te mau o atu ai ngahi mea wali ulu. Me wali ulu ke wali eko ulu ke talavou, te mau whenga ke whakaheka te mo ia kau i he tau ngahi mea koe o atu ke whatau. Pea ko tui o ku mea i beia ngai whareko si ulu na tau whituku. Tau ngahi kiripa ai kono sai ke original. O ku iai hono factory warranty ke te koe ngā ke whapapau i pe tolonga, pe aunga haupaanga ko ia o ku ke whakatotongi ki ai. Ko tau live stream, ki he putu pe Māori, tātou whito ka pau ke whemau ke whaita video, hau Māori ko ke live stream ka video, ai te mau whaita video, pa ska pa mau edit, pa mau put together filmi,
o hange ko ni I koe ko mawasi whahoko, ai ngāwe pehe kia te koe, na mawasi whahoko ngai ngāwe koe ni, mawlotonga whahoko pe ngāwe koe ni, se ai kulupuna nau hiva na mau whahoko no hiki, e nau hiva, o skoea pe a edit, pe a awika nau tolu, neongo koe ke mamata mai kia I he tau website, ka koe ngahi ngāwe pehe ko mau whai pe I he taimi kotoa be, ko taharia ai ngāwe ko mau lawa whai, ko no hiki, o katoa ngā, pia mahonga leo o atu kia te koe, o se mau edit, whakalelei ka pau koe Māori, pe koe graduation, pa mahonga leo aiwhai film koe o atu kia te koe ke tauhia. Aia o ku lava lelei, ke whakahoko ia, ko ka koe palapare mak tahape, koe ngā, koe taimi koe ko whai ai ngā we, o ku whawhalala pe, e ku ata, I taimi koe o ku whai ai ngā we. Kono uhinga e ko o atu pe e whika telefoni, pe mo ku messenger, pe messenger ko ia vipon media, tohi mai ai ke puka, o ngahi mea ko ke palani ki ai, ka lawa ke mau hataimi ke mau whahoko atu. Ai ngawe ke te koe pak mau whahoko fuku mo I whaita photography, whahoko ia, te mau lama kotoa, ai ngawe ko ia live stream, hiki video, mo photography, me tolu mau lama pe whahoko atu, ke te mau tolu. Koe tau maa koe ia I ko tui mau ke ngai tu aki ko lawa ke mau he taini mi e mana tui koe maka koe ia te si I loto Brisbane ko tui ke ngahi monumental peheni o ku koe malohinga ia ngau te si tatau pe ke maka pamanatu pe kohono sila I he malai ho ngahi o whaanga peheni, te lawa whetu taki a desi, e lawa desi a toko ni atu kia te koe, pe koha o whetu taki a hene live stream, pe kone tāwhalani, e lawa lele a desi, ke toko ni kia te koe, I whika telefoni ko ia, o ku asi atu I moana, mana tu I moe kau taha waka ka awe uta ko ia a Freti, siu I moana Fred Services, I loto Mangri, tahi wa walu, o e Tennessee Avenue, te lawa o whatawa o mea kāiai, awe heo taki tonga wa whafoki mai. Kia telefoni bena Fredi, no wataha, no, hiva tolu, ono. O whapeke mō mao ha weekend lele, whatawanga be, na e ongo lele ato e tau polo kala marketing modong, ka mō mea, tau toki whelongo aki, I he taimi ka hoko mai.